Yes, nongera guhikaze ukurikiye Mwarimu TV aho uherereye hose mu bice by'igihugu bitandukanye. Nizere yuko umeze neza cyane. Yes, kandi subscribe aho hasi niba utarabikora kugira ngo ibintu bikomeze kuba neza cyane. Yes, what's up everyone? Nizere yuko ibintu ari amahoro. Ni JC on MTV Mwarimu TV on the mic. Yes, nk'ibisanzwe tubagezaho inkuru zitandukanye, inkuru z'abastar, inkuru zagiye zivugwa mu tuntu n'utundi cyangwa se ibindi bintu bishyashya bigezweho. Uyu munsi noneho inkuru shyashya itugezeho ni urukundo rw'abahanzi babiri b'abanyarwanda. Urukundo rwakomeje kugenda ruca ibintu ku mbuga nkoranyambaga. Akaba ari urukundo rero rw'umusore mwiza cyane Juno Kizigenza ndetse n'umukobwa mwiza cyane Ariel Uwayezu Ariel. Yes, uru rukundo rero rukaba ari urukundo rukomeje kugenda rufatira intera cyane nyuma y'uko byumvikanye cyangwa se bivuzwe cyane y'uko aba bahanzi uko ari babiri baba bakundana. Wibuke yuko nk'ibisanzwe ubundi tuzi ko abantu babiri bakora akazi kamwe badapfa gukundana ngo bahuze. Aba rero siko bimeze. Juno Kizigenza ndetse na Ariel Uwayezu, aba bombi bakaba bakundana urukundo rufatika kandi nk'uko bigaragara akaba ari urukundo ku munsi wa mbere itariki 26 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2021 akaba ari urukundo rwagiye ahagaragara, akaba ari urukundo rwagiye ahabona nyuma y'uko Juno Kizigenza ndetse na Ariel Uwayezu bakoranye indirimbo bakayita Away. Iyo ndirimbo ikaba yaragize views nyinshi cyane mu gihe gitoya cyane yuko ubu ngubu imaze kugira views cyangwa se abantu bamaze kuyireba ku rubuga rwabo rwa YouTube barenga 2,200,600. Aba bantu ni benshi cyane kandi mu gihe gitoya. Hanyuma nyuma yuko Juno Kizigenza noneho akoze album yise ibiro bitandatu cyangwa se 6kg, Juno Kizigenza akaba yaragaragaje yuko iyi album yiwe ya 6kg ayikoreye abafana be, by'umwihariko abafana ba Juno Kizigenza, ariko tutibagiwe n'aba Ariel Uwayezu. Yes, what's up? Nizere yuko rero ukomeje kugenda unogerwa na gahunda zacu ndetse no video zacu zo kuri YouTube Mwarimu TV. Nk'uko ubibona, nizere yuko amaze gukora subscribe ndetse ugiye no gukanda share ugahereza n'abandi bakamenya byinshi. Yes, ni urukundo rero rukomeje kugenda ruvugwaho amakuru menshi cyane, comment nyinshi cyane, ndetse akaba ari n'urukundo rusanzwe ari ibintu bisanzwe tutamenyereye yuko abahanzi babiri bashobora gukundana. Wenda birashoboka yuko umwe ashobora kuba ari manager undi akaba ari umuhanzi bisanzwe, birashoboka, ariko ntabwo tumenyereye yuko abantu babiri, umwe ari umuhanzi n'undi ari umuhanzi, bashobora gukundana urukundo rugakomera. Gusa abangaba bobo ntabwo ariko bimeze. Ni urukundo rukomeje kugenda abantu benshi barwibazaho nyuma y'uko rero Juno Kizigenza akoze indirimbo akayita Birenze. Iyo Birenze kuri uyu munsi cyangwa se ku munsi wa mbere akaba aribwo yagiye hanze saa 6 z'ijoro nk'uko yabitangaje ku rubuga rwe rwa YouTube. Akaba yaranditse ngo video y'indirimbo Birenze irajya hanze saa 6 z'ijoro. Iyo ndirimbo ikaba igaragaza Juno Kizigenza ndetse na Ariel Uwayezu bari gusomana live kuri kamera bishimira urukundo rwabo, nyine nk'ibirenze birarenze cyane. Juno Kizigenza rero mu kiganiro yajyanye n'itangazamakuru bakaba bamubaza ese ubundi nk'ibisanzwe Ariel Uwayezu murakundana? Juno Kizigenza yababwiye yuko Ariel Uwayezu ari inshuti ye ndetse ari inshuti y'akadasohoka, yumva nta n'ahantu yajya batari kumwe. Nguko uko bihagaze na mu gihe Ariel Uwayezu nawe ikiganiro yagiranye n'itangazamakuru bamubajije nimba Juno Kizigenza bakundana, nawe yavuze yuko bakundana ariko yumva nta ndirimbo ashobora gukora badagiranye collaboration cyangwa se ubufatanye. Mu gihe rero aba bombi uko ari babiri bakomeje kugenda bakundana urukundo rwiza cyane
nkuko bigaragara muri iriya video barasomana baratemberana ahantu hose na mbere yuko Juno Kizigenza nk'umuhanzi ukomeye ndetse na Airways akaba umuhanzi ukomeye n'ubundi bari mu rukundo neza. Bakaba rero aba bombi indirimbo bise Birenze akaba ari indirimbo nziza cyane yagaragaje neza urukundo bashobora kuba bakundana uko ari babiri. Yes, nitwa JC, iyi ni Mwarimu TV, angushishikariza gukanda subscribe niba utarabikora kugira ngo ibintu bikomeze kuba neza cyane, na cyane yuko abantu benshi bari bafite amatsiko yo kumbona, bumvaga umuntu uvuga ariko bataramenya uwo ari we. It's me, kandi ndabakunda cyane. Abantu bamaze gukora subscribe ni iby'agaciro kandi ndabemera cyane. Abandi bantu nabo bagiye gukora subscribe, namwe muraba mugize neza, mbafite ku mutima. Hanyuma abandi nabo bagiye gukora share bagahereza n'abandi namwe ku mutima. Yes, ibiganiro nakagaruka. Nitwa JC, ciao ciao.